Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for joining me. Le hore ke birthday ya Mhlopekazi e leng firstborn ya Mpumelelo Levuyokazi re bona family ya ga Mseleku e wisha di birthday wishes go Mhlopekazi le tirelo le ena re bona dira seo se se bontšha gore mtiritiri o rata ngwana Mpumelelo. Ke nagana gore yena le Vuyokazi ba swarelane ka tše e leng gore be ba di lwela e le gore hlakahlakano e dirile ke yena Mpumelelo ka go tliša lekgarebe la bobedi. Gomme tirelo re bona mo go season 2 e le gona a tlang ke kgale mola re tirelo o kae why a le quiet and then ke ka fetola re yena ga a lwele position ya fetša re wa goisha taba gore Mpumelelo o tlišitše lekgarebe la bobedi ebile o nyaka go le nyala as a first wife ebe tloge ba hlakahlakantšhitše mara re bona e tla botšiša Mpumelelo gore taba gagwe ka ba e le gore ke eng e se ka be e le gore tirelo o nyaka gore mma yene a tla kgone go mošalela le ngwana ka ge e le gore Mhlopekazi o dula le mma yene ka gae. So ge e le gore o gopotše gore o tlo tea ngwana gagwe a mošie le mma yene o sa tlo kwa go baba ka gobane hei o na le bana ba gagwe ba e leng gore o ba hlokometše a mo tlo hlokomela le ditlogolo o tlo hlokomela bana ba Mpumelelo. O tsebe gore ge tirelo le yena ka re o tliša ngwana gago o nyaka gore mma yene a mošalele le ngwana Vuyokazi le yena o tla ba re le nna ke nagana gore ke ya sekolong goba ke ya mošomong ene go ne le motho e leng gore a ka nšhalela le ngwana. So mma yene tlo ba ena e leng gore o tlo swarela ko gore a hlokomele bana ba Mpumelelo ka mokana ga bona. Ke nagana gore this time ya ka se dumelane le seo ge ba ka re ba tlo mošia le ditlogolo unless e le gore o tla be e le gore ga ana choice o na le lerato for bana ene wa bona gore nka se latlhe ditlogolo tšaka ka ge e le gore ke bana ba Mpumelelo a gona le se e leng gore nka se dira e le ngwana Mpumelelo boletše se seng a re ge a le ka gae ke yena ngwana ga gona le gore gone le se e leng gore o tlo se beya pele o theeletša molao wa batswadi ba gago gore batswadi ba gago ba reng ge a le ka gae. Ke re yei gore mma ene ga e tsene taba ya Mpumelelo ya gore o dira eng ka gore yena le kgale ga a eme le se e leng gore Mpumelelo wa se dira. Gomme social media ba bolela ka gore tirelo o bontšha e le gore o na le tšhelete ga se a lebelela ditšhelete tša baba Mseleku ka ge e le gore o kgonne go te patela photoshoot ya gagwe gomme Vuyokazi a tla lla ka morago a re yena o nyaka go dira photoshoot le Mpumelelo ka ge e le gore tirelo le yena o šetše a dirile seo gomme Vuyokazi wa ba nagana gore Mpumelelo o ipatetše kganthe Mpumelelo a se ipatela. Mpumelelo a ba feleletše e le gore o hlakantšha tšhelete o gapeletša gore le yena direle Vuyokazi se e leng gore tirelo le yena o se dirile e le gore ga a tsebe gore seo se diragalang ke tšhelete ya tirelo. Jale ba re ka mokgwa e leng gore tirelo o tlowa ka gona o bontšha gore o na le tšhelete ga se a ela tšhelete ka ga Mseleku ka ge le gore Mpumelelo ke DJ ga a na le tšhelete e leng gore baba gagwe o na le yona. Ba le re mohlomongwe tirelo o na le yona tšhelete wa re tsebe ge a šetše a kgonne go te patela photoshoot Vuyokazi a ba se na le tšhelete mhlambe o nayo mali a re tsebe gore o na le yona go ba jwang. Jale re o ka re ba ka swarišana ka ge e le gore bobedi jwa bona boraro jwa bona ba rata Mpumelelo ba tšwela pele ka go rata Mpumelelo ba botšiša bomma yene le bomma Khumalo gore go e se tempo go diragala eng gore re se be ra feleletša e le gore re kwa bohloko ke eng se e leng gore re swanetše re se amogele ke eng se e leng gore re swanetše gore re se dire gore re feleletše re rata Mpumelelo ka mokana ga rena re sa lwe re sa compete. Mara ge re kwa baba Mseleku o tlogile a hlalosa gabotse gore behind the scene go diragala mehlolohlolo batho ba sepela ba ya dingakeng ba nyaka gore o mong a bonagale a le better than o mongwe o nyaka gore a bonagale le gore ke yena gore basadi bale
go ne le ba ileng gore ba nyaka go bonagala ba nyaka gore ge ba ba Mseleko ba bona ba bone le gore ba shaina ba phala ba le ba bang ba le ka tše dingwe mola e le gore ba bangwe ke basadi ba merapelo ba dire selo ba no itulela ge e le gore ba tsamaya ba ya go Sangoma ba tlo tsamaya le ba ba Mseleko so gore ba ba Mseleko yena ga tsamaile ile go Sangoma ya gagwe ba mmotsa gore ba o mongwe wa basadi ba gago shu wa tsamaya o nyaka dilo tše di so gore wena go mmona o mmone jwale ka mosadi o ileng gore wa ratega jwale ke tlano gore ba nyake di-advice go bona go ya ka nna le ge e le gore go bontšha go se monate go ise tempo ge basadi ba ba šala ba sepela ba ya go Sangoma ba nyaka gore ba bonagale go ba ba Mseleko go ra gore ba nyaka go ratiwa go feta go ra gore monna wa bakiwa ka ge le gore ba ba Mseleko go ne le mogongwe wa bolela gore mosadi go katla monna ka lesaka la mazambane a fa mosadi a le amogela a mo fa lerato mme monna a tla ka Mercedes Benz a re monna a neng le tšhelete monna a leng rich a fa mosadi o la Mercedes Benz mosadi ola a se amogele gift la e fileng ke monna ola a rata lesaka la mazambane le leng gore ba tla ba mo file lona ke nagana gore mosadi a dire seo ke ka lebaka la tlhompho respect ye leng gore monna ga go o tla ba mo fa yona o gore monna a tlang ka lesaka la mazambane ke yena e leng gore o na le lerato o na le tlhompho ke se e leng gore mosadi o wa se hloka mo go monna ga a hloke tšhelete ga a hloke Mercedes Benz o nyaka lerato le tlhompho go tšwa go monna e leng gore o tla ba etla go yena o tla ba ile gore a se a lebelela ditšhelete tša monna jwale ge ba ba Mseleko a ba lla ka mogola re mosadi o ka mo direla dilo tše ka mokana mara a se amogele se e leng gore wena wa se nyaka be a bolela a ne le mmayeng le mmamkhulu Maqele seo se bontšha gore a di sepele gabotse ka go ise tempo ke duma gore o ka re basadi ba le bona ba ka bolela tše e leng gore di a direga behind the scenes because ke ba ba Mseleko a pheleng a ntšha diphiri tša gore go diragala eng ka gare ga motse ya gagwe le bona o tshwanetse gore ba bolele Maqele gore ba ba Mseleko ga ne le rena o bolela so gopola fela ge ba ba Mseleko a kgone o bolela gore Maqele o no swana le finishera ka gare ga ntlo ga a bereke ga a dire selo ke mo direla dilo tše ntšhi tše e leng gore le motho e leng gore ga ba sa bereke a ka se di hwetše dilo tšeo ke mosadi ya gago o ile re yena o tla kgona go dula le Maqele ntše a sa bereke gore ba dutše fase ba le ba babedi ba boledišana a bolela gore yena o nyaka so o tlo kgona so gomme a amogela se e leng gore Maqele wa mmotša sona a re e tla ba mosadi ya gago wa mathomo fela ka dilo di ntše di sepela a bona ba go bereka ba go kgona go itirela o thomo o bona o ka re mosadi ya mathomo o no swana le finishera e leng gore e dutse ka gare ga ntlo o no bolela fela se e leng gore wa se nyaka le se e leng gore ga a se nyake Maqele o na le right ya gore ge a sa rate se ba ba Mseleko a se dira a bolele gore se babake a ke se rate ene ba ba Mseleko a skebe a mo ganetša gore a bolele se e leng gore ga a se nyake ge a sa se rate ga a se rate o rile o tla kgona go dula le mosadi e leng gore ga a bereke jwale o swanetse gore le gane jwale a no kgotlelela ka ge e le gore le yena Maqele kgotleletše gore ba ba Mseleko go tliša basadi ka kwa gare ga family ya ga Mseleko o re yena o swanetse gore a nyale mosadi wa mafelelo ka ge e le gore Mpumelelo ge a ka nyala a go sa yena a ka se sa kgona gore a tla nyale mosadi o mongwe o e leng gore wa monyaka wa mafelelo gore ba ba Mseleko a go sana le sethembu se e leng gore re tlo se bona a se dira gore ba e leng gore ba tlo no ba gona e tlo no ba dinyatsi fela a go sana le gore ba be ba ga Mseleko ke tsona tšeo tša Izingane zeSithembu. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Ta-da.